ассалому алейкум бирандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. امروز تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمون مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت مملکت نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان برای نیم ساله دوم سال 2019 بررسی و قبول گردیده. همچنین دیگر مسئله‌هایی که در روزنامه جلسه وارد گردیده بود مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. گزارش همکارانمان. در مجلس حکومت مملکت نخست نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان برای نیم ساله دوم سال 2019 بررسی و قبول گردید. سپس اوید به جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 می سال 2014 تحت رقم 302 درباره دستگیری دولتی و اندیشیدن تدبیرها اوید به سالمگردانی وضع اقتصادی و مالیوی شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک، حسابات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده شنیده شد. طور تاکید گردید رشد ساحه انرژتیکا یکی از هدف‌های استراتژیک مملکت به حساب رفته. در سالهای اخیر وضع این ساحه افضلیت‌ناک با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان تدریجاً بهتر گردیده است و در نتیجه این دستگیری‌ها سال 2018 در تاجیکستان 19.7 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده شده است. ذکر گردید که در نتیجه عملی گردیدن نقشه چهاربینی‌ها اوید به کم کردن تلفات نیروی برق در دوره سالهای 2014-2018 سطح تلفات نیروی برق از 17.3% در سال 2014 تا به 15.5% در سال 2018 کاهش یافته. در این دوره حجم فایده‌ناک نیروی برق در بازار داخلی زیاد گردید و جمع‌آوری مبلغ از 1 میلیارد و 40 میلیون سامانی سال 2014 در سال 2018 دو مراتب زیاد و به 2 میلیارد و 79 میلیون سامانی برابر شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستور دادند که استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق باز هم بهتر نمودن جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده، کاهش دادن سطح تلفات نیروی برق، با پورگی گذاشتن به نظام معاصر بیلینگی حساب برق و به حسابگیری نیروی برق تحویل شونده از ایستگاه‌های برقی تا مشتری آخرین تحت نظارت قرار داده شود. قرار داده شد که وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب، خدمات دولتی عاید به نظارت در ساحه انرژتیکا و شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک جهت معین نمودن اندازه واقعی تلفات نیروی برق، کم نمودن آن و با استفاده از نظام بیلینگی برای زیاد نمودن حجم جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده چاره‌های مشخص اندیشیده از نتیجه‌اش هر سال به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد نمایند. دایر به دیگر مسائل روزنامه کاری از جمله درباره برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 وزیر معارف و علم نوریدین سعید درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره خزینه‌داری و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمد زاده و عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم پروکورور ژنرالی یوسف رحمان گزارش دادند. بعد محاکمه اعضای حکومت مملکت لایحه قانون‌های مذکور برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در کار مجلس حکومت مملکت همچنین لایحه یک قطار سازش‌نامه‌های بین حکومتی تاجیکستان با دیگر کشورهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت. دایر به دیگر مسائل روزنامه کاری مجلس حکومت مملکت از جمله برنامه دولتی سالمی رپروداکتیوی برای سالهای 2019-2022 وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسیم عالمزاده درباره تعرفه‌های نیروی برق و گرمی
و درباره متدولوژی حساب تعریفی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان سردار خدمات ضد انحصاری اکرام‌الدین ولیزاده و درباره نقشه ژنرالی شهر راغون رئیس شهر راغون مظفر سلیمانزاده گزارش دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان با اعضای حکومت، راهبران وزارت و اداره ها و رئیسان شهر و ناحیه ها برای اجرای به تأخیر مسائل های در کار مجلس بررسی شده دستور و سفارش های مشخص دادند. دستور و سفارش های دیگر برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جمع‌آوری به تلف حاصل، ذخیره کافی خوراک چاروا، تحکیم کارهای سایر مستحکم کنی و پیشگیری از حالتهای فوق‌العاده، تشکیل استراحت با صفت کودکان و نورسان در لگرهای استراحتی و فراغتی مملکت و آمادگی همه‌جانبه به تجلیل سزاوار جشن و عیدهای در پیش داده شدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان بعد نتیجه گیری از برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که روزهای 14 15 ایون سال جاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه دایر گردید، برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و همه ساختار و مقامات آن برای در سطح بلند تشکیلی و آمادگی و در محیط آباد و آرام گذراندن چاره‌بینی ذکر شده بین المللی اظهار سپاس کرده میnnت‌داری به پایان خود را مخصوصا به ساکنان شهر دوشنبه، رانندگان واسطه‌های نقلیات جمعیتی و شخصی و دیگر ساختارهای خدمت‌رسانی برای مسئولیت بلند شهروندی، آداب بلند معاشرت، فرهنگ والای مهمانداری و مهمان‌نوازی و خدمت‌رسانی با صفت به هیئت مهمانان تاجیکستان بیان نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از سطح تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی، استقبال و گسیل پرشکوه مهمانان عالی قدر اظهار قناعتمندی کرده تاکید نمودند که در سطح بلند برگزار شدن این چاره‌بینی نتیجه زحمت و تلاش تمام ساختارهای شهری و سهم ارزشمند ساکنان پایتخت می باشد. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ایون سال 2019 درباره از وظیفه راهبری مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنغره آزاد نمودن بازارزاده ابراهیم. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند بازارزاده ابراهیم از وظیفه راهبری مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنغره آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 ایون سال 2019 درباره راهبری مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنغره تعیین نمودن حکیمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند حکیمزاده حاتم رستم راهبری مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنغره تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون قاهر رسولزاده مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برگزار گردید که در آن 10 مسئله مورد بررسی قرار داده شد. در آغاز مجلس حسابات سالانه و حسابات محاسبوی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون در سال 2018 شنیده شد و خلاصه اودیتوری جمعیت مذکور برای سال 2018 پیشنهاد گردید. همچنین در جلسه عاید به زیاد نمودن سرمایه آیین‌ناموی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون و وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به آیین‌نامه جمعیت قرارهای داخلدار قبول کرده شدند. در مجلس اعضای شورا ناظران کمیسیه تفتیشاتی و کمیسیه به حسابگیری جمعیت انتخاب گردیده نظامنامه مدیریت استفاده‌بری و اودیتوری جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برای سال 2019 و پاداش پولی آن تصدیق شد. идомаи ахбор қалобӣ дар баробари даст задан ба амалҳои коррупсионӣ аз ҷумлаи ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳсуб меёбад. дар натиҷаи амалиёти махсуси кормандони агентии давлати назорати молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсияи шаҳри душанбе чунин як ҷиноят ошкор гардид. гузориши хабарнигорони мо.
вақтҳои охир дар баробари содир гардидани ҷиноятҳои коррупсионӣ масъалаи дигаре ки ташвишовар боқӣ монда мавриди нигаронӣ қарор гирифтааст, ин содиршавии ҷиноятҳои қалобӣ, яъне тасарруфи молу мулки ғайр ё ба даст овардани ҳуқуқ ба молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба ҳисоб меравад. ин категория ҷиноятҳо ки боиси поймолгардии ҳуқуқҳои молумулкии шаҳрвандон мегардад, аз ҷониби бархе аз шахсоне содир карда мешавад ки худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ маблағҳои шаҳрвандонро тасарруф менамоянд. чунончи Абдуллоев Парвиз Насриевич 21 феврали соли 1993 таваллудаш, зодаи шаҳри Душанбе ки дар ягон ҷой кор намекунад, тахминан охирҳои моҳи августи соли 2017 бо шаҳрванд А дар назди маркази савдои Садбарги шаҳри Душанбе шинос шуда, бо роҳи фиреб ба боварии охирин даромада, барои ба Академияи милитсияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил намудани хешовандони ӯ шаҳрвандон Б ва В маблағи $7200 Иёлоти Муттаҳидаи Америка талаб намуда гирифта ба манфиати охирин ягон амалро иҷро накарда тасарруф намудааст. боз ӯ такроран моҳи сентябри соли 2018 бо шаҳрванд А дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон шинос шуда, зимни суҳбат худро корманди агентии назороти давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намуда, бо ин роҳ аз охирин барои мусоидат намудан ҷиҳати такроран супоридани имтиҳон дар донишгоҳи мазкур маблағ талаб карда гирифта ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ҳамчунин Абдуллоев Парвиз Насриевич такроран бо мақсади тасарруф намудани молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ моҳи ноябри соли 2018 бо шаҳрванд А шинос шуда, ба ӯ низ худро корманди агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ намуда, аз охирин барои ба курси чоруми факултаи тиҷорат ва гумруки донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барқарор намудан маблағи 5400 сомонӣ талаб карда гирифта, аз ин маблағ 1000 сомонияш ро бозпас гардонида, боқӣ монда маблағи 4400 сомонияшро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ман Абдуллоев Парвиз Насриевич 21 феврали 1993 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудам. тақрибан моҳи сентябри 2018 шиносоӣ бо Ҳафизода Саидазам шинос шудам. худамро ҳамчун корманди агентии назорати давлатии мубориза бо коррупсия шиносоӣ карда 4750 сомон маблағи хониши Латифбой Некрузо талаб карда, баъд аз он 700 сомони дигар барои чойпулӣ гирифтам. аз ҳамин корҳои кардагиам пушаймон ҳастам, сидқам пушаймонам. ҳамин тариқ Абдуллоев Парвиз Насриевич бо ин кирдорҳои қасдонаи худ ба шаҳрвандони болозикр зарари моддӣ ба миқдори махсусан калон расонида, ба нуфузу эътибори мақомоти давлатӣ таъсири манфӣ расонид. оид ба ҳолати мазкур 13 июни соли 2019 аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба Абдуллоев Парвиз Насриевич бо моддаи 247 қисми 4 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ном бурда дастгир карда шуд. айни ҳол тафтишоти пешакии парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба Абдуллоев Парвиз Насриевич идома дорад. коркарди меваю сабзавот ва истеҳсоли консерва ба корхонаҳои саноатие ки дар ин самт фаъолият менамоянд даромад бештар меорад. барои афзун намудани коркарди меваю сабзавот дар комбинати консерваи шаҳри Исфара хатҳои технологӣ ва соҳавӣ такмилу навсозӣ карда шуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шаҳри Исфара 5 корхонаи соҳаи коркард истеҳсолкунандаи консерви меваю сабзавот мавҷуд аст. вобаста ба ҳаҷми меваю сабзавот, талаботи бозори истеъмолӣ ба консерв ва афзун намудани содирот, ин корхонаҳо хатҳои технологиро ба таҷҳизоти каммасрафи энергияи буғӣ, истеҳсоли наву намудҳои нав, ҷойгирӣ зарфҳои ғунҷоишашонхурд ва дигар талаботи технологию бозори истеъмолӣ мутобиқ менамоянд. дар корхонаи консерви Субҳи Ватан беш аз 40 намуди консерви мевагию сабзавот истеҳсол мешавад. маҳсулоти корхона дар баробари он ки дар бозори дохилӣ мақоми хоса пайдо намудааст, дар хориҷи кишвар талабгорони зиёд дорад. аз ҳисоби маҳсулоти ҳосили нави мева аз корхонаи консерви Субҳи Ватани шаҳри Исфара бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба давлатҳои Қазоқистону Олмон консерви мева содирот гардидааст. меваҳои шаҳдбор ва сабзавот, хусусан зардолую помидор дар шаҳри Исфара дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо меваю сабзавоти тару тоза хушконидан барои коркард мутобиқ аст.
дар баробари дигар корхонаҳои соҳа ҷамъияти саҳомии комбинати консерви Исфара дар афзун намудани ҳаҷми коркард ва истеҳсоли консерви сабзавоту мева мақоми хоса хоҳад дошт. Ин корхонаи соҳа дорои инфраструктури коркард буда ва навсозии технологию таҳкими иншооти мавҷуда ниёз дошт, зеро аксари таҷҳизоту дастгоҳҳои инфраструктур кӯҳнаю фарсуда гардида ба процесси коркард, ҳаҷм, сифат ва маҳсулнокӣ таъсири манфӣ мерасонд. Аз ин рӯ роҳбарияту мутахассисон аз оғози сол то ин давра таъмиру навсозии иншооти истеҳсолию ёрирасон хату таҷҳизоти технологиро анҷом доданд. аз оғози соле ки мо корро сар кардем, се хати нави технологиро дар ин корхона мо аз нав таъмиру сохтумон карда пурра ба кор омода ҳастем. корхонаи асосии соҳаи коркард дар шаҳри Исфара бо чунин навсозии техникию технологӣ имкон дорад дурнамои коркарди 600 тонна меваю сабзавотро иҷро намояд. навъҳои помидори дар мо кушуда асосан помидорҳои қисми 5% ҳамчун барои таъминот бо бозор помидори тару тоза бошад, дигар боқӣ монда асосан барои коркарди хемирии помидор, шарбати помидор ва дигар маҳсулоти консервашудае ки аз помидор ки мавқеи содиротӣ дорад ба он нигаронда шудааст. дар хоҷагиҳои кишоварзию аҳолии деҳоти Исфара дар масоҳати қариб 400 гектар беш аз 15 намуди помидор парвариш карда соли равон ҳаҷми ҳосили ин намуди сабзавот барои коркард меафзояд. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, шаҳри Исфара, Ахбор. дар ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон барои дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ ки то ин давра сокинон аз набудани чунин шароит танқисӣ мекашиданд, бинои нави бунгоҳи тиббӣ муҷаҳҳаз бо техникаҳои соҳавии замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. бо мақсади дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ дар деҳаи қавоқи ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ як иншооти нави соҳаи тандурустӣ мавриди истифода қарор дода шуд. то ин давра сокинони деҳаи қавоқ ки яке аз дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аст, барои бархурдор шудан аз чунин шароит масофаи 47 километрро тай карда дар дигар деҳоти ноҳия ба ташхису муолиҷа фаро гирифта мешуданд ки ин ҳолат асосан барои саривақт анҷом додани эмгузаронии кӯдакон, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва хизматрасонӣ ба занҳои қобили таваллуд мушкилоти ҷиддиро ба миён меовард. барои ҳалли ин масъала ва ҳифзи солимии ҷомеа бунгоҳи нави тиббӣ аз ҳуҷраи қабули беморон, эмгузаронӣ, таваллуд ва ҳуҷраи хатнаи кӯдакон иборат буда дар он 4 нафар мутахассисони соҳа ба аҳолии деҳот хизмат мерасонанд. тавре дар ифтитиҳои ин иншоот таъкид шуд бо бунёди ин бунгоҳи тиббӣ сокинони деҳаҳои дурдасти Анҷиркон, Заранг, хуҷаи ҷавонмард, Сартангӣ ва Себбандии ҳудуди ҷамоати деҳоти саричашма низ ба хизматрасонии тиббӣ дастрасӣ пайдо намуданд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалӣ гаштани лоиҳаи барномаҳои соҳавӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ қариб дар ҳама деҳоти дурдасти ноҳия чунин иншооти нав бунёд ва бунгоҳу марказҳои саломатии мавҷуда таъмиру навсозӣ карда шуданд. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин иқдом гирифтанд ки барои боз ҳам беҳтар намудани шароит дар идомаи чунин корҳои навсозӣ дар заминаи бунгоҳи тиббии деҳаи қавоқ бо ҷалби мутахассисони соҳа маркази саломатӣ таъсис диҳанд. бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сокинон бо ҳашари дастаҷамона роҳҳои деҳаро сангфарш карданд ва аз ҷониби ширкати сайёҳии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди молхур бошад мушкилоти норасоии оби нӯшокии аҳолии деҳа роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. солиёни зиёд буд ки бошандагони ин деҳа норасоӣ аз оби нӯшокӣ доштанд. Икромов Искандар ва фарзандони ӯ ба маблағи зиёда 100,000 сомонӣ ба мо сокинони ноҳия оби нӯшокӣ оварданд. тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ то соли 2021 барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон дигар мушкилоти ҳалталаби ин деҳоти дурдаст низ бояд бо тадриҷ бартараф карда шавад. аз ҷониби ситоди байни идоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бинои хонамӯзии қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур дар доираи як иқдоми ободонӣ тозаву озода карда шуд. дар ин рӯз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳудуди биноро аз ҳама гуна партовҳо тоза намуда барои тамошои сайёҳону меҳмонон шароити мусоидро фароҳам оварданд. гузориши хабарнигорони мо. сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳтар намудани фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва ба ин васила баландбардоштани маънавиёти мардум корҳои зиёдеро ба сомон расондааст. барои ободу зебо гардондани ҳудуди осорхонаи Шириншоҳ Шоҳтемур кормандони мақомоти корҳои дохилӣ сафарбар гардиданд. ин иқдом дар заминаи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардида барои ҷалби сайёҳон заминаи хубе фароҳам меорад.
کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار روز وحدت ملی و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده بار دیگر شهادت از آن می‌دهند که در زمینه سیاست انسان پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خدمت‌های نفرانی که در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور سهم گذاری دارند ارج گذاشته می‌شود. در ناحیه شغنان حشر در تجمع در آثارخانه شیرینشاه شاه تیمور برگزار کرده شد که مقصد از برگزاری حشر مذکور تازه و آزاده نمودن گرد و اطراف بینای آثارخانه مذکور و شناس شدن به تاریخ شیرینشاه شاه تیمور می باشد. لازم به یادآوری است که خدمت‌های این فرزانه فرزند از جانب پیشوای معظم ملت قدردانی گردیده شیرینشاه شاه تیمور با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سرفراز گردانده شد. این است که با تشبث رهبریت عالی مملکت امسال 120 سالگی قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور تجلیل می گردد. همه این کارهای سازندگی و آبادانی به تشکل معرفت معنوی و فرهنگی مردم زمینه مساعد فراهم می آورد. چند روزی اخیر در مملکت هوای گرمی از معیار زیاد به قید گرفته می شود. این حالت خوف حادثه های ناخوش سوختارا در تلوتپه و صحراها زیاد می گرداند. در رابطه با این شهروندان بخصوص دهقانان و خواجگیداران را ضرور است که هنگام جمع آوری غله‌دانگی ها و خوراک درشت چاروا به حالت تکنیک های کشاورزی دقت جدی دهند. ظاهرشاه تقوی مراد موضوع را ادامه می دهد. همساله در فصل تابستان با گرمی از معیار زیادی هوا حادثه های سوختار به قید گرفته می شود. از روی تحلیل ها سبب های اساسی به عمل آمدن سوختار در بعض انشاءات معیشی و خدمت‌رسانی، تل و تپه ها و زمین های کشتی شهر و ناحیه های مملکت این رعایت نگردیدن طلبات قاعده های بی خطری از سوختار و بی مسئولیتی شهروندان نسبت به این مسئله می باشد. محض از بی‌اعتنایی و رعایت نگردیدن قاعده های بی خطری از سوختار چند روز پیش در ناحیه خراسان ولایت ختلان سوختار در زمین غله به عمل آمد که سبب‌های اساسی حادثه در حالت کارناشایان قرار داشتن تکنیکای استفاده شونده ارزیابی گردید. یکی از شرط‌های مهم در پیشگیری و رفع چنین حادثه‌های ناخوش این سطح بلندی آماده باشی و رعایت حتمی معیار و طلبات قاعده‌های بی خطری از سوختار به شمار می‌رود. مورد به تاکید است که در فصل بهار امسال بارشات از معیار زیادی باران به قید گرفته شد و این حالت به نشونمای خوبی درختان و بوته‌ها و زراعت‌های کشاورزی، علف‌های خودروی خواجگی‌های جنگل، ممنونگاه‌ها و چراگاه‌ها، بلندکوه‌ها و تل و تپه‌های جمهوری مساعدت نمود. امروز نشونمای علف‌های خودروی و زراعت‌های غله‌دانگی خوب است و خواجگیداران هنگام جمع‌آوری غله و خوراک چاروا در گرمی از معیار زیادی هوا باید مسئولیت شناس باشند و به حالت تکنیک‌هایی که در جمع‌آوری غله و خوراک درشت چاروا استفاده می‌گردد دقت مخصوص دهند. سبب‌های اساسی سر زدن سوختار از نقلیات‌هایی که به جمع‌آوری غله‌دانه سفربر کرده می‌شود فرسوده شدند، چون که باید سال‌های طولانی برای جمع‌آوری غله‌دانه استفاده برده می‌شود. از شهروندان و خواجگیداران خواهش کرده می‌شود که تکنیکایی که برای جمع‌آوری زراعت غله‌دانه سفربر کرده می‌شود از خدمت‌رسانی تکنیکی گذرانده شود. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای باوری و رعایت کردن طلبات قاعده‌های بی خطری از سوختار، دهقانان مملکت می‌توانند ثمره زحمت خویش را به مشکلی جمع‌آوری نمایند و در تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت سهمی بازسازی گذارند. قابل قید است که دوام سال‌های 2017-2018 بر اثر مناسبت خنک‌نظرانه و بی‌پروایی رهبران و متصدیان علیحده نسبت به طلبات قاعده‌های بی خطری در جمهوری 6 حادثه سوختار جنگل و باغ و علف‌های خشکی بلندکوه‌ها و تل و تپه‌ها به قید گرفته شد. ظاهرشاه تقوی مراد خورشید عزیز اخبار. رشد ساحه کشاورزی به استفاده از تکنیک غیر امکان است. این است که در شهر و ناحیه‌های کشاورزی مملکت توسط برنامه‌های مخصوص خواجگی‌ها با تکنیک‌های لازمی تامین کرده می‌شوند. در ناحیه رشت نیز در همین زمینه با خواجگیداران تکنیک و تجهیزات کشاورزی دسترس کرده شد. گزارش از ناحیه رشت.
با مقصد رشد ساحه کارتوشکاپروری کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرولیزینگ تمام نوع تکنیک و ماشینالات ساحه را به جمهوری وارد نموده در اختیار خواجگی‌های دهقانی ناحیه‌های کارتوشکاپرور قرار داده است. ناحیه رشت که از جمله ناحیه‌های کارتوشکاپرور محسوب می‌شود، امروز با دسترسی تکنیک و ماشینالات ساحه کشاورزی که از طرف کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرولیزینگ وارد کرده شده است، شرایط فراهم گردید که میدان کشت این نوع زراعت در ناحیه زیاد کرده شود. مرکز خدمترسانی تکنیکی ناحیه رشت امروز دارای 43 عدد تکنیکای گوناگون تنوع پراقتدار بسیار ساحه و 268 عدد ماشینالات بخش‌های مختلف کشاورزی و مبلغ 6.3 میلیون سامانی میباشد. پیش وقت 1 هکتار کارتوشکا را اگر در یک هفته با قوای دست میشنوندیم، حاضر در بین 2 ساعت 1 هکتار کارتوشکا را ما میشنونیم. امروزها با استفاده از هوای مساعد تکنیک‌های مرکز خدمترسانی تکنیکی ناحیه در یک دوره هم به شدگار و کشت و هم نرم و عذوقه دادن کارتوشکا مشغولند. خواجگیداران الکی باری دوم است که نرم کردن جویک‌های کارتوشکا را طبق قاعده‌های اگروتکنیکی انجام می‌دهند. و تاکید متخصصان ساحه برای سرحاصل گردیدن کارتوشکا ضرور است که 3 مرتبه عذوقه داده شود. امروز آنها با وسیله اگرولیزینگ یک قطار مکانیزم ها وارد شدگی هستند که برای پیشرفت کار دهقان، بلند برداشتن حاصلناکی کارتوشکا، صفت خوبی کارتوشکا یاری میرسانند. هوای مساعد ناحیه رشت برای پرورش کارتوشکا و میوه‌جات موافق بوده. خواجگیداران با استفاده از تکنیک‌های موجوده سال تا سال میدان کشت کارتوشکا را در ناحیه وسیع نموده حاصل دلخواه به دست می‌آورند. این تدبیر بیشک از یک طرف در بهتر گردیدن سطح روزگار مردم مساعدت نماید، از جانب دیگر به رشد ساحه کشاورزی در مملکت زمینه واقعی می‌گذارد. عبدالحمید نظیر، مقصد ناحیه رشت، اخبار. چارводорӣ яке аз соҳаи муҳимтарини кишоварзӣ ба ҳисоб рафта вазифаи аввалин дараҷаи он баланд бардоштани сатҳи истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ безарар мебошад. олимони соҳа раванди тағйирёбии иқлим дар сайёраро омили пайдоиши бемориҳои сироятию инвазионӣ дар байни чорво медонанд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкорамон ҳикматулло назарзода. در شرایط امروزه با تشکیل شدن خواجگی‌های بسیار صاحبی که سرشماری اساسی چاره‌های کشاورزی به اهالی، خواجگی‌های دهقانی و فرمری راست می‌آید، مبارزه با بیماری‌های سیرایتی و غیر سیرایتی اهمیتی مخصوصاً کلان پیدا کرده است. سمیناری علمی و عملی منطقوی که تحت عنوان اصول‌های معاصر پیشگیری و تبابت کسلی‌های سیرایتی چاره‌های کشاورزی، پرنده، ماهی و زنبور عسل در اینستیتوت وترینری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان برگزار گردید. عالمان، محققان و متخصصان ساحه را به هم آورد. در نتیجه عملی نمودن کارهای علمی تحقیقاتی و تطبیق آن در استحصالات، عالمان با یک قطار دستاوردهای علمی نائل شدند که برای تبابت، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و رشد ساحه چارводорӣ مساعدت نمود. ضمن معروضه‌ها و برآمدها، اشتراکچیان سمینار قید کردند که در نتیجه عملی نمودن کارهای علمی و تحقیقاتی و تطبیق آن در استحصالات، عالمان با یک قطار دستاوردهای علمی نائل گردیدند. عالمان متخصصان را ضرور است که جهت تهیه نمودن اصولهای نو و معاصر و ثمرناک که ایمنی و وضع اپیزودی چاروا، یعنی راه ندادن به پیدایش و پنشوی کسلی‌های سیرایتی در بین نمودهای چاروا کارها را پرزور نمایند. جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های سیرایتی چارهای پرنده از جانب عالمان اینستیتوت وترینری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان طول سال‌های آخر زیاده از 10 مواد دارویی برای تشخیص، پیشگیری و معالجه کسلی‌های سیرایتی و اینوازیونی چارهای پرنده تحریزی گردیده، سلسله آزمایشی آنها با نتیجه‌های مثبت از سنجش گذرانده شدند. مقصد برگزاری چنین سمینارها این پیش از همه ترغیب تشویقات علم معاصر به مردم، به خواجگیداران می باشد. از نگاه علمی تحلیل و بررسی همه‌جانبه مسائل مربوط به رشد ساحه چاره‌داری با مقصد رشد ساحه، پیشگیری بیماری‌های سیرایتی و غیر سیرایتی چاروا و پرنده و بیشتر نمودن استحصال محصولات سریع بوده، امکانیت می‌دهد که در حالت تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات سرشمار بیشتر، صفت ذات بهتر و محصولات از لحاظ اکولوژی تازه بیشتر استحصال کرده شود.
дар ин шабу рӯз ҳарчи бештар захира намудани хӯроки чорва муҳим мебошад ва ин омил барои бемушкилӣ паси сар гардидани давраи тирамоҳ зимистони дар пеши сода замина мегузорад. гузориши хабарнигорони мо. با مساعد آمدن زمستان و بهار امسال تل و تپه‌ها از علف‌های خودروی و بسیار ساله زیاد به نظر می‌رسد و خواجگیداران را ضرور است که از امکانات موجوده در سمت جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا به طور وسیع استفاده نمایند. رشد و ترقیات ساحه چارواداری زمینه در فراوانی محصولات نیازی اول از جمله گوشت و شیر و بلند گردیدن سطح نیکواحوالی اهالی میباشد. در دایره نقشه‌چرابینی‌های انستیتوت خاکشناسی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان امروز گروه عالمان و متخصصان ساحه از رفت ذخیره و دروی علف چاروا در پایگاه تجربوی کرسنگ ناحیه فیض‌آباد اشتراک نموده با شرایط ذخیره خوراک چاروا و جریان کارهای صحرایی مشغول شدند. امروزها جمع‌آوری خوراک چاروا در همه شهر و ناحیه‌های مملکت ادامه دارد. در وقت جمع‌آوری و ذخیره نمودن خوراک چاروا از روی توصیه متخصص عمل نمودن یک قدم استوار در رسیدن به موفقیت دانسته می‌شود. به اندیشه عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان برای بی‌تلفی چاروا و با موفقیت پس سر نمودن دوره زمستان ذخیره نمودن خوراک سرشیره اهمیت مهم دارد. در حشر دستجمعانه عالمان و کارمندان و متخصصان در پایگاه تجربوی کرسنگ اشتراک نموده اوید به استفاده برندگان زمین که از حساب علف‌های خودرویه و بسیار ساله در نشیب زمین‌ها رویده‌اند توصیه دادند. همچنین به متخصصان جوان این ساحه نیز برای بلند برداشتن معرفت باغپروری در همه نمود زمین و طرز درست و حاصلناکی خوراک چاروا مسئولیت‌های مفید دادند. عالمان انستیتوت خاکشناسی توصیه می‌دهیم که در منطقه‌های نزدیک کوهی یعنی چراگاه‌هایی که علف‌های خودروی و سرغیزا رویده‌اند آنها را به طور مدنی یعنی که جمع‌آوری کرده برای زمستان‌گذرانی خوراک چاروا ذخیره نمایند. عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی برای نظرند که در این شب روز هرچی بیشتر ذخیره نمودن خوراک چاروا در بمشکلی پس سر گردیدن دوره تیرماه و زمستانی در پیش ایستاده امکانات فراهم می‌آورد. اینچنین عالمان ساحه توصیه می‌دهند در نشیب زمین‌ها زینه‌بار را براه مانند این هم برای ویران نگردیدن زمین و هم برای دروی علف مساعدت می‌نماید. نورعلی صفامیدین، امید اوستا برای برنامه اخبار. идомаи ахбор 12 сентябри соли 2020 5500 солаги саразми бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта мешавад. имрӯзҳо дар ин ёдгории қадима се гурӯҳи калони бостоншиносон кор карда ба омодасозии ҳафриётҳо ва муайян кардани тарҳи шаҳри саразм нахустин шаҳри вародод машғул мебошанд. зулфия раҳимзода аз раванди омодагиҳо ба ин ҷашн гузориш медиҳад. саразм бузургтарин кашфиёт дар соҳаи археологияи осиёи марказӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ёдгории саразм ҳамчун намунаи барҷастаи осори таърих таваҷҷӯҳ намуда дар асоси қарор соли 2001 ёдгории саразми шаҳри панҷакендро маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯгоҳи таърихиву бостоншиносии саразм эълон намуд. соли 2010 ёдгории саразм ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии фарҳангии ЮНЕСКО ворид гардид ва бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 12 сентябри соли 2020 5500 солагии саразми бостонӣ ҷашн гирифта мешавад. дар доираи ин ҷашнгирӣ айни замон ободонию созандагиҳо дар шаҳри панҷакент дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ карда шудааст. инчунин се гурӯҳи калони бостоншиносон, наққошон ва меъморон корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва ҳафриётӣ гузаронида истодаанд. се гурӯҳи калони бостоншиносӣ дар ҳафриёти саразм фаъолият доранд ва вазифаи онҳо ошкор намудан ба намоиш гузоштани он ҳафриётҳое ки аллакай омӯхта шуданд ва омӯзиши ҳафриётҳое ки то имрӯз ҳоли мавриди таҳқиқ қарор нагирифтанд. тавре иттилоъ дода шуд дар раванди гузарондани корҳои тадқиқотӣ бостоншиносони дигар давлатҳо низ иштирок доранд. ҳафриётҳо бо ҷалби бостоншиносони ҳам ҷумҳурӣ ва ҳам бостоншиносони хориҷӣ аз ҷумла мо تعداد زیادی باستانشناسانی که متخصصی دوره اینیالی و عهدی برنجی هستند با سرازم جلب کردیم. این باستانشناسانی فدراسیون روسیه، باستانشناسان از جمهوری فرانسه، باستانشناسان از آلمان و از ایالات متحده آمریکا. солҳои 2003-2008 бо дастгирии бевоситаи сардори давлат 5 ҳафриёти бостоншиносии саразм болопӯш карда шудааст ва дар назар аст ки то санаи ҷашнгирии 5500 солагӣ 4 ҳафриёти дигари ин ёдгорӣ болопӯш карда мешавад. ҳамзамон се ҳамоиш бузурги илмӣ гузаронида мешавад.
از جمله دو کنفرانسیای بین الخلقی، یکیش تیر ماه سال 2019 برگزار میکنیم به واسطه در خود پنجکین در سرحد و کنفرانسی دوم بین المللی ماه مای سال 2020 برگزار میشد این هم در شهر پنجکین و دهم سپتامبر سال 2020 خب سمپوزیوم بین الخلقی باید با سرعزم آغاز تمدن تاجیکان در دوشنبه آغاز می‌یابد، شده می‌شود و ادامهش در پنجکین و با تجلیل جشن به انجام می‌رسد. در برابر این دیگر کارهای بنیادکاری با سرعت جریان دارند. جشن 5500 سالگی سرعزم در سطح جهانی گذرانیده خواهد شد و در جشنگیری آن عالمان و باستانشناسان، معماران و آنتروپولوژها از دولت‌های خارج نیز اشتراک می‌نمایند. در خود جشن و سمپوزیومی که برابر یک روز دو روز پیش از جشن آغاز می‌یابد، تقریباً 250-300 مهمان خارجی اشتراکشون در نظر است. جشنگیری سرعزم باستان مایه خودشناسی و خودآگاهی بوده امکان می‌دهد که تمدن 5500 ساله ملت تاجیک که از جانب دایره‌های علمی جهان اعتراف گردیده است به طور شایسته حفظ و معرفی گردد. ادامه اخبار. در ناحیه خراسان بخشیده به روز بین‌المللی مبارزه بر ضد مواد نشه‌آور چاره‌بینی دایر گردید. در این چاره‌بینی اوید به ضرر مواد مخدر و عاقبت‌های ناگوار آن ابراز نظر کرده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. جوانان و طالب‌علمان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه خراسان با نمایش رسم و مصوره‌های خویش ثابت نمودند که استفاده مواد نشه‌آور از همه لحاظ به انسانیت ضرر آورده، عاقبت‌های ناخوش و مرگ‌آور نیز در پی دارد. مهمانان و جمع آمدگان چاره‌بینی امروزه سراول از این نمایشگاه دیده نموده اوید به خطرناک بودن موادهای نشه‌آور که در آفریده‌های خوانندگان تجسم یافته بود بهاگذاری کردند. به خاطر پیشگیری دست زدن جوانان به نشأه‌مندی و نشأه‌جلبی از جانب اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه کره چاره‌بینی تبلیغاتی و فهماندهی در همدستی با بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه خراسان دایر کرده شد. ضمن چاره‌بینی گفته شد که در مقیاس سیاره میلیون‌ها آدمان بر اثر استعمال واسطه‌های نشه‌آور و ماده‌های پسیخوتروپی اذیت می‌کشند. صدها هزار خانواده‌ها بدبخت می‌شوند و هزاران نفر خصوصا جوانان جان خود را از دست می‌دهند. ما جوانان در مبارزه با ضد نشه‌مندی و پیشگیری جنایتکاری از تروریسم اکستریمیسم میباشد که مقصد اصلی ما جوانان در این مسائل تبلیغاتی و فهماندهی برگزار کرده ایستاده‌ایم. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان مبارزه را بر ضد نشأه‌جلبی و نشأه‌مندی پرزور نموده در این سمت یک قطار کارها را به انجام رسانیده ایستادند. در این سمت در ناحیه شروع هماهنگسازی پیشگیری پنجشنبه نشأه‌مندی و تکمیل یاری نارکولوژی تأسیس داده شده. هیئت 12 نفره آن در همه مؤسسه‌های تعلیمی، دهه‌ها، جماعت‌ها همیشه کارهای فهماندهی برده اوید به موضوع مواد مخدر واخوری و صحبت‌ها در میان اهالی به خصوص جوانان دایر می‌نمایند. در فراورد چاره‌بینی امروزه اهل فرهنگ و طالب‌علمان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با پیشنهاد سرود و سنج‌های عبرت بخش خاطر جمع آمدگان را بالیده ساختند. امروز در شهر دوشنبه تحت عنوان رشد طبی اویلوی میزی مدور دایر شد. گفته شد که عین زمان در شهر دوشنبه 15 مرکز سلامتی خدمترسانی را از روی طبی اویلوی به راه ماندند. گزارش خبرنگاران ما. امروز بخشیده به 20 سالگی واردسازی طب اویلوی در شهر دوشنبه تحت عنوان رشد طب اویلوی میزی مدور برگزار گردید. همکنون با مقصد بلندبرداشتن مقام طب اویلوی، بلندبرداشتن اطلاعات نوکی جامعه شهروندی اوید به فعالیت و دستاوردهای طب اویلوی در مسیر 20 سال در شهر دوشنبه سهم متخصصان طبیبان و همشیره‌های طب اویلوی در بهداشت سلامتی اهالی شهر دوشنبه گذراندن چنین چاره‌بینی‌ها حتمی دانسته می‌شود. یکی از سمت‌های افضلانه که طب اویلوی این سمتی نزدیکتر به اهالی بودن و سری وقت به اهالی خدمت رسانیدن می باشد. در فعالیت 20 ساله خود طب اویلوی به بسیار پیشروی نایل گردید که این چنین سهمی به اندازه خود را در رشد سایه تندرستی کشور نیز گذاشته است.
ҳоло дар шаҳри душанбе 15 маркази саломатии шаҳрӣ хизматрасонии тиббиро аз рӯи принсипи тибби оилавӣ дастрас намуда истоданд, ки дар он 545 нафар табибони оилавӣ ва 1270 нафар ҳамшираҳои тибби оилавӣ фаъолият доранд. инчунин барои дастрасии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии нисбатан аз марказҳои саломатӣ дур 10 амбулаторияҳои тибби оилавӣ барқарор карда шудааст. қариб ки дар бисёри биноҳои баландошона филиалҳои шуъбаҳои тибби оилавӣ ба сохтмони онҳо шурӯъ намуданд, ки ин ҳам бошад ба мардум ҳарчи бештару ҳарчи тезтар хидматрасонии тиббӣ расонида мебошад. бояд гуфт, ки тибби оилавӣ ин самти муҳими кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ҷиҳати расонидани кӯмаки бисёрсоҳавии аввалин дараҷа ба аҳолӣ аз ҷониби мутахассисони тибби оилавӣ бо мақсади пешгирию табобати бемориҳо мебошад. аз ин нуқтаи назар дар марказҳои саломатии шаҳрӣ табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои тибби оилавӣ бо истифода аз технологияҳои замонавӣ, талаботи ҳозиразамон ва стандартҳои байналхалқӣ қаноатмандона фаъолияту хизматрасонӣ карда истодаанд. ба истиродгоҳҳои мавсимӣ ҷалб кардани наврасон агар аз як тараф муттаҳидии хонандагонро таъмин созад, аз ҷониби дигар шароити созгор фароҳам меорад, ки бо табодули донишу ҷаҳонбинӣ миёни ҳамдигар савияи дониши наврасон мукаммал гардад. паҳлӯи дигари муҳим дар ин самт ин аст, ки солимии ҷомеа нигоҳ дошта мешавад. манучери сулаймон мавзӯъро идома медиҳад. муҳайё сохтани шароити арзанда ва ҷалб намудани мураббиёни кордону пуртаҷриба, ки ба баланд гардидани савияи дониши мактабачагон асос мегузорад, ҳадафи аввалин дараҷаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ қабул ва ба истироҳат фаро гирифтани наврасон дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳр ва майдончаҳои истироҳатию солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ инфрасохтори зарурӣ таъмин гардидааст. ҳавзҳои шиноварӣ ва дигар иншооти варзишию солимгардонӣ, ки майли бештари наврасон ба онҳо равона гардидааст, барои қабули кӯдакону наврасон омода мебошад. ситод ташкил карда шуд. ҳамзамон ситоди тобистона 2019 вазифаи ситод бартараф намудани камбудиҳое ки дар лагерҳо ҷой доранд. мо дар рафти кори ситод ҳамун камбудиҳое ки дар лагерҳои истироҳатии тобистонаи кӯдакон ҷой доштанд бартараф намудем. айни замон дар истироҳатгоҳҳо майдончаҳои варзишӣ аст, барномаи таълимӣ, давоми барномаи таълимии мактабӣ низ дар истироҳатгоҳҳо мавҷуд аст. ҳама камбудиҳо бартараф карда шуданд ва омода ҳастанд барои фарогирии кӯдакон барои истироҳати тобистонаи соли 2019. тибқи иттилои масъулин, ҷалб намудани кӯдакон ба истироҳатгоҳҳо дар вақти таътил имконият медиҳад, ки дар натиҷаи мубодилаи дониш миёни ҳамдигар ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, дониши ҳамдигарро сайқал диҳанд. барои нигоҳубин ва тарбияи дурусти истироҳаткунандагон мураббиёни кордону таҷрибадор ҷалб гардиданд, ки онҳо дар баробари ба истироҳат фаро гирифтани кӯдакон барои аз бар намудани забонҳои хориҷӣ низ кӯмак менамоянд. зеро барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани истироҳати мактабачагон дар истироҳатгоҳҳо масъулони соҳа ситодҳои махсус ташкил намуда, аз омодагии истироҳатгоҳҳо пайваста назорат мебаранд. инчунин вазифадор гардиданд, ки истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳр ва майдончаҳои тандурустиву солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимии шаҳрро бо роҳбарон, мураббияҳо, омӯзгорон ва роҳбарони бадеию варзишӣ таъмин намуда, доир ба баргузории чорабиниҳои таълимиву тарбиявӣ ва фарҳангӣ, ки дар баланд бардоштани сатҳи маънавиёти кӯдакону наврасон мусоидат менамояд, тадбирҳои муассир андешиданд. манучери сулаймон, хуршеди азиз, мақсади мақсад, ахбор. дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав даври якуми мусобиқаи ҷумҳуриявии шоҳмод барои дарёфти ҷоми пешвои миллат баргузор гардид, ки дар он бештар аз 100 нафар дӯстдорони ин навъи варзиши зеҳнӣ иштирок намуданд. аз рафти баргузории ин чорабинии варзишӣ хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. ҳар сол дар тамоми сайёра рӯзи 23 июн ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии олимпӣ бо як шукӯҳ шомади хоса ва иштироки миллионҳо одамони сайёра таҷдид мегардад. дар ин робита ба ин санна кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ конфронси илмии назаравӣ нақши пешвои миллат
дар рушди ҳаракати олимпии тоҷикистон ва ҷаҳон доир гардид. Самараи истиқлолату ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки дар зарфи 28 соли ishg'oliyati davlati варзишгарони мамлакат дар сатҳи байналмилалӣ шарафи Тоҷикистонро ҳимоя менамоянд ва ба ифтихори ғолибияти онҳо парчами кишвари азизамон парафшон мегардад. Дар ин солҳо мунтахаби олимпишони Тоҷикистон ба гирифтани 7 медал сазовор шуданд. Умедворем, ки варзишгарони тоҷик минбаъд низ бо эҳсоси волои ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ, ифтихор аз созандагию бунёдкорӣ, маърифати баланди ҳуқуқи сиёсӣ баҳри рушду ободии кишвари тоза истиқлоламон боз ҳам баланд бардоштани парчами давлати кишвари азизамон дар арсаи ҷаҳонӣ ҷидду ҷаҳд ва талош менамоянд. дар бозии шоҳмот, ки дар донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав ҷараён гирифт, беш аз 100 нафар алоқамандони ин нави бозии зеҳнӣ ширкат варзиданд. ҳадаф ва муҳтавои мусобиқаро дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, густариши нерӯи ақлонӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави ин намуди варзиш арзёбӣ карданд. баргузории нахустин мусобиқаи ҷумҳуравӣ барои ҷоми пешвои миллат оид ба шоҳмот имкон медиҳад, ки бозии шоҳмот аз нав эҳё гардад ва он байни наврасон, байни ҷавонон ва байни калонсолон тарғиби бештар пайдо кунад, чун аҳамияти бозии варзиш барои ҳамагон маълум аст. бозии шоҳмот ҳарчанд таърихи қадимаву тӯлонӣ дошта бошад ҳам кам нафароне пайдо мешаванд, ки дар ин нави мусобиқа маҳорати хуб дошта бошад. ба гуфти алоқамандон ин бозӣ дараҷаи баланди тафаккур, зеҳни амиқ ва хуб огоҳ будан аз фанҳои дақиқу фалсафаро тақозо мекунад. аслан шоҳмотбозӣ ин як намуди бозии қадима мебошад, ки барои рушду нумӯ ва инкишофи зеҳни инсон бисёр муфид аст ва ин бозиро ман аз синфи сеӣ, яъне ки дар синни 9-солагиам аз падарам омӯхтам. бозие ки барои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни яъне ки корхонаҳову муассисаҳо шуда гузашта истодааст. дар ин донишгоҳи мо низ албатта шуда гузашта истодааст ва боварӣ комил дорем, ки беҳтаринҳо албатта дар ин ҷойҳои аввал ишғол мекардагиҳо сазовор мешаванд барои идома додани бозӣ дар ҷумҳурӣ барои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хурдтарин иштирокчии чорабинии варзишӣ Аюб Ҳалимов, хонандаи синфи 5 гимназияи назди донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав буд, ки дар қатори калонсолону ҷавонон қувваозмоӣ мекард. ман тӯли 1 сол аст, ки бозии шахмотро мекунам. ман мехоҳам, ки дар ҳамаи мусобиқаҳо фаъолона иштирок кунам. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.